Pozdrav svima, današnja tema su banane ili bolje reći banana kao hibrid koji je pred izumiranjem. Možda ova priča zvuči kao naučna fantastika, ali verujte, ovo je gorka istina koja prati ovo slatko voće koji mnogi od nas obožavaju. Da li ste nekada videli pink bananu? Roze bananu koja možda vas podsjeća i na cvet, mada nije cvet, ali liči zato što ima istog pretka kao ljiljan i kao orhideja. Zamislite, banana iako se vodi kao voće, zapravo nije voće kao što je na primjer jabuka, kruška, znači nigde nećete videti drvo banane koje ima veliko stablo, već je banana zapravo vrsta biljke koja ima specifične plodove, ali neću danas nešto mnogo govoriti o tome koliko je banana hranljiva i zašto je mnogi jedu zbog neke njene nutritivne vrednosti, već više želim da vam ispričam ovu vrlo interesantnu priču koja je vezana za bananu i da li je moguće da mi od 1960. godine jedemo jedan te isti klon, jedan te isti hibrid jedne banane. U prirodi ima preko 1000 različitih vrsta banane, međutim nisu sve jestive, odnosno većina tih banana koje se nalaze u prirodi nisu jestive za čoveka zbog toga što ili imaju neprijatan ukus ili imaju jako puno semena. Da li biste vi jeli bananu koja je prepuna semenki? Čisto sumnjam. Zbog čega je ova banana koju danas jedemo postala toliko popularna i toliko poželjna i zbog čega je mnogima banana omiljeno voće ili zašto najbrže nestane iz korpe za voće? Zbog toga što je vrlo lepog ukusa, lako se ljušti, lako se jede, da kažem, ne morate nešto mnogo da se mučite, i odlična je užina i za odrasle i za decu, lako staje u ruku i tako dalje i tako bliže i nije čudo zašto je banana mnogima omiljeno voće. Čak neki kažu da je to pravi prirodni fast food ili brza hrana. Sad ćemo da vidimo koliko je banana koju jedemo prirodna. Banane koje danas pronalazimo na policama supermarketa sve jesu, samo nisu prirodne. Kada pogledate bilo koje voće, o tome sam pričala kada sam pričala o tamnoj strani biljne hrane, pa ću vam ostaviti u opisu videa link ko želi da nešto više sazna na tu temu. Kada kažemo voće, uglavnom se to odnosi na plodove koji su sočni, ukusni, slasni. Znači, priroda je udesila da određene životinje imaju potrebu da jedu voće, da bi u stvari jedenjem tog sočnog ploda pojeli i seme i na taj način razneli seme dalje od roditelja. Jer kada bi seme voća padalo blizu majke voćke, da tako kažem, onda ili jedna ili druga ne bi uspevale kako treba. I zato je to priroda tako udesila da voće ima slasne, sočne, ukusne plodove kada su zreli, odnosno kada je seme potpuno spremno da se odnese tamo negde dalje i da životinje putem svog izmeta zapravo posade novu voćku koja će rasti daleko od roditelja. I to je suština kada pričamo o voću, semenu, životinjama koje ga prenose i ponovnom rađanju biljke tamo negde dalje. Ali kada je u pitanju ova banana koju danas jedemo, ona je sterilni hibrid koji nema seme. Znate, kad zagrizete bananu, eventualno možete videti crne sitne tačkice koje su zakržljalo seme. To seme kada biste posadili ili kada biste stavili celu bananu u zemlju ne bi ništa niklo, zato što to seme nije ono iz koga može da nastane nova biljka. Tako da kada se kaže za bananu da je sterilni hibrid pred izumiranjem, zapravo to jeste istina i zapravo banane koje danas jedemo je najpre napravio čovek svojim uplitanjem u prirodu i hibridnim ukrštanjem dobio određenu sortu. A sad ću malo nešto više da vam kažem, jer je baš interesantna priča kako je sve to, kako smo u stvari došli danas do toga da jedemo bananu koja je identična od 1960. godine. Znači, jedan jedini klon, jedan jedini hibrid jedemo poslednjih 50-60 godina. Od 1960. godine jedemo bananu koja se naziva Cavendish. Pre 1960. godine jeli smo drugu sortu banane koja se zvala Gros Michel.
Šta se desilo sa ovom Gros Michel? Do 1960. kažem, jeli smo uglavnom tu bananu, ona je bila vrlo slasna, imala je tanku koru, dobro je rađala i sve je bilo super. Međutim, 60. godina prošlog veka došlo je do potpunog uništavanja svih plantaža koje su bile posađene ovom vrstom banane, zato što je došla specifična vrsta gljivice koja izaziva Panama bolest i potamanila sve useve banane na ovom svetu. Brže bolje sve te plantaže bile su zamenjene drugom vrstom koja se zove Cavendish i koju mi dan danas jedemo. Dakle, to je bezsemena banana i po tome je vrlo specifična i poželjna. Takođe je slatka, ima tanku koru isto kao ova Gros Michel i ono što je bilo najvažnije u toj priči u tom trenutku je da je tada Cavendish bio otporan na dejstvo ove gljivice koja je potamanila ovu prvu vrstu banane. Ako se pitate kako se bezsemena banana razmnožava, evo šta kažu, transplantacijom stem ćelija sa zdrave biljke. Ako vam to nije jasno šta to znači, uzimaju se u stvari mladice biljke koje rastu oko majke biljke, one se zasecaju, uzimaju, presađuju i tako nastaju nove biljke. Ali zapravo sve one potiču od jednog jedinog klona, od jedne jedine biljke. I sad, zbog čega je to opasno? Pa zbog toga što isto tako može jednog dana doći neka gljivica i potamaniti sve hibride zbog toga što ne postoji bioraznolikost. Kažu da industrija banane vredi oko 25 miliona dolara i samo u 2019. godini Latinska Amerika i Karibi, koji proizvode oko 75% banana na svetu, kažu da su izvezli samo te godine 20 miliona banana širom sveta. Ono što je interesantno kada je u pitanju cela ova industrija banane je da banana onog momenta kada se ubere sa polja vrlo brzo mora da se transportuje jer će se pokvariti i istruliti, tako da kažu onog momenta kada se banana uzme sa polja, ona prolazi određeno čišćenje, potapanje u određene rastvore koje, koliko sam shvatila, imaju hlor u sebi da bi se potamanili ti neki paraziti koji mogu da budu na banani i u roku od 4 sata ta banana je već upakovana u kutije i šalje se širom sveta. I zamislite tu ogromnu industriju koja donosi toliko profita tim ljudima koji se bave industrijom uzgajanja banane, da se cela ta industrija vrti oko jednog jedinog klona. Dakle, ponovit ću, ako padne jedan klon, padaju i svi ostali. Znači, ako ta biljka postane prijemčiva za određene patogene, bakterije, gljivice, viruse, znači svi klonovi će umreti. Sad, ako mislite da ta priča je vezana za možda neku našu daleku budućnost, varate se. 2019. godine je nastala jedna svetska pandemija, ali nije koronavirus. Znači, pre koronavirusa razvila se pandemija gljivičnog oboljenja banana. I kao da ljudi koji se bave industrijom banane nisu ništa naučili iz prošlosti i kako je ona prva hibridna vrsta nestala sa lica zemlje, istorija se ponavlja. Zamislite čuda. Sada je i ova vrsta banane koju danas jedemo postala osetljiva na dejstvo gljivice koja izaziva Panama bolest. Ova gljivica se označava kao TR4 ili Tropical Race 4 i izaziva prosto promene i u korenu i u listu i tako dalje, da sad ne ulazimo šta se sad sve to dešava sa tim zasadima banane, ali ako vidite fotografije kako izgledaju ta polja banane koja su uništena dejstvom gljivice, stvarno izgleda zastrašujuće. I ono što je problematika, kažu da ta gljivica ulazi ne samo u stablo banane, već ulazi u zemljište i do 10 stopa i zato je vrlo teško iskoreniti. Tako da danas berači banana izgledaju kao hirurzi. Pre nego što uđu na polje banane moraju da prođu dezinfekciju kompletnu da ne bi na svojim nogama preneli sa zagađenog tla gljivicu koja bi mogla da prosto kontaminira zemljište koje je još uvek zdravo i gde rastu zdrave banane. 2019. godine dr. James Dale je, kako kaže, uspešno presadio DNK banana koje su otporne na dejstvo ovog gljivice na ovu našu bananu koju sada jedemo, Cavendish, i uspeo je da napravi genetski modifikovanu bananu koja je potpuno otporna na dejstvo ove gljivice.
Ono što je problem je što niko neće da kupi GMO bananu, naročito evropske zemlje koje imaju visoke standarde što se tiče upotrebe GMO hrane. U Americi je to malo drugačije, ali u svakom slučaju ta priča o GMO banani nije prošla. Kad odete u prodavnicu možete naići na 10 različitih vrsta jabuka, paradajza i ako nestane jedna jedina vrsta, nikom ništa, tako niko neće praviti problem. Ali kad pogledate bananu, banana je ta jedna jedina, jedan jedini klon. Ako ona nestane, nestale su sve, nema ih i to je vrlo uznemiravajuće, pogotovo za one koji vole banane, ali i uopšte kako smo došli do toga, to je pravo pitanje i kako smo uništili tu bioraznolikost kada su u pitanju banane, jer kao što sam rekla, postoji preko 1000 različitih vrsta banana, neke su manje jestive, neke više jestive, znači zamislite da postoji plave banane, roze banane, imaju neke koje imaju puno semena, ali zapravo treba se fokusirati da se nađu neke sorte ili da se naprave različitim ukrštanjem sorte koje će biti drugačije od ovog Cavendisha koji danas jedemo. Jedna od najvećih bojazni kada je u pitanju GMO hrana je, pošto je ona otporna na različite štetočine i patogene, da će ona preovladati u odnosu na one neke prirodne sorte koje su možda osetljive na neke patogene i štetočine i da će prosto da će se uništiti bioraznolikost određene vrste. I to jeste zabrinjavajuće, ali problem kod banane je vrlo specifičan, što mi već imamo jednu jedinu vrstu koju jedemo. Znači, ne postoji bioraznolikost kod banana. Tako da ova priča o ukrštanju, o genima, mislim, banana je već toliko toga prošla i zapravo mi, kažem, jedemo već određeni klon, hibrid od 1960. godine, tako da ne postoji bioraznolikost kod banane. Tako da sve u svemu, pošto GMO banane nisu prošle svetsko tržište, Norvežani pokušavaju i mnogi drugi da naprave drugačije vrste banana, ono klasično starinski ukrštanjem, odnosno kalemljenjem i ukrštanjem različitih sorti da dođu do banane koja je jestiva, slatka, lepa, ono kako smo navikli da jeste banana, ali da je otporna na ovakve vrste gljivica ili na neke druge štetočine koje napadaju banane. Međutim, problem kod celog tog procesa je što kažu jako sporo traje i ovo kada su pronašli ovu GMO bananu, to istraživanje je trajalo 10 godina. Isto tako i za ovo ukrštanje različitih vrsta banana kažu da najmanje će trajati 10 godina i zato postoji strah da u jednom trenutku će doći do izumiranja određenih plantaža banane koje neće moći da se zasade nekim novim zasadima koje su otporne na te štetočine koje se dugo vremena zadržavaju u zemlji. Tako da zaista postoji opasnost da jednog dana više nećemo jesti banane. I onda se može desiti da ćemo našoj deci pričati o žutim bananama koje su bile slasne, sočne, lepe, slatke, ali da naša deca neće zapravo znati šta to znači. I da ne bi sa ovako sumornim slutnjama završila ovaj video, reći ću vam još neke interesantne stvari o banani. Kažu da ima preko 1000 vrsta, postoje određene neobične sorte banane koje kada jedete, ako ih jedete zatvorenih očiju, mislite da ima ukus jagode. Šta još sam našla interesantno, ako imate zelene banane, a hoćete brzo da budu žute i jestive, slatke, onda stavite u plastičnu kesu banane i stavite jednu jabuku ili paradajz i određena isparenja koja ispušta paradajz i jabuka će dovesti do toga da banane postanu brzo zrele. I verovali ili ne, i Island koji je vrlo hladan i negostoljubiv je zemlja koja izvozi banane i izvozi tropsko voće. Zbog čega? Pa zbog toga što imaju jako puno termalnih izvora vode i prosto ta toplina i obilje vode pogoduju tropskom voću, tako da zamislite i Island ima svoje domaće banane.
Eto, dragi moji, posle ove priče verovatno više nikada nećete gledati banane istim očima i nadam se da će naučnici uspeti da urade nešto da banana ponovo bude otporna na razne vrste štetočina i da naša deca znaju kako izgleda ova ukusna voćka. Ako vam je ovaj video bio interesantan, molim vas da ga podelite na društvenim mrežama jer ćete tako pomoći rad ovog kanala. Hvala svima koji uplaćuju donacije, hvala puno mojim Patreonima, vidimo se uskoro i pozdrav!